Chibeka from you. Mr. Biddy, Chibeka from me was sick. Now, dear, Madame Chiwana, now better. Men and Coca day. I said, I mean, listen, come to me. I'm actually doing my business. My business. Be a man, this kind of grandma. Oh, yeah, man, a woman. A woman, I'm there to me home for saying there was a just store in my care. Maybe me worry not, son, I may have money. Or you want to go now? No, granny, put away your free. Now, Kuna, we free. I have never near my chance. Hey, she's that be a come, Mamma, such a mamma dear, ye money chance. Oh, yeah. Kolanka won't be blame stressful. It is a chinchina. This over be did. It's not going to be a very do one thing. And yet, the beer also be seen to my apprentice 100 years. They say, we could be a man at chance on my doing. That's such a way about him. Oh, Emma. Shall you be everywhere? Shall you want you? So, yeah, it's money. Make a masumu semni natural. With you would if you say, oh, yeah, madam for. Then so, me uncle, madam for what did Jimmy, Coco, if I say, madam. Mira. Ade. Maybe here. Hello, Yana. You okay? You okay? Mentasi. Me ba yin na oda kunyem. Mako bedroom akosa oda kunyem. Me just say de asem. Shana se bi na wa ka shemi. Bibi a me go kasa nso ma. On famille kusi abonten men ko kasa e ma won ton me. Right. Okay. Me kasa na go ko ton na me na mfu. Jo. Ma na mfu say. Akon maga kra wo bo e hwe me fia nti say no. Fine. E say nti say me nya adwuma say nti no. O say me ye oba na wo ye be ma. Right, today don't worry. Me go be ma no nkasa. Na wako kase na shule na wako kache me na ofo na chine bi ya benya menum kase aye mi na kwa champagne na atifie Jimmy 40 na oba na ehwe onko ma oba ehwe nso awza na say no so 7 minutes dia na me yo membo me dia me nya ohwe enti wa setana ni meeting ntiaye oto mo me na dia na me yo just a misunderstanding ka create by him ma hanyi na kra wotere. How? Me. They say a coincidence being a coffin. Tia me. More treaty me. Eti awari meeting me mirror. Boni ben ko na maye. Obi ti ma asem a, me to me nka ma asem nchire obi. Me ntimi nka ma asem nchire madam fo bi. Me ntimi nka bibia. Ba wadam fo chika de. Me wo se woni nna woni na ko ba. Woni do no woye. Makati ga ho asem bi a choda. Ana chiga no waka Jojo jai me say me ni problem. Se wo de wo kwa we year to so. Shole ene me di fufu. Wo be ba no maye eniema yisi ho. Shole me ba no wasi. Wo na wo ye be ma wo fia yi say me ni problem. Na me enwene me ho. Me sro pa. Na wo na ye be ma ti me sro. Mimi skato wo say wo fufu ana say ye duane a wo be ye. Na me nyesa se san ma pemi. O pemi san ka o to me ma madam fo. Sine ko wa sa. En ka o to me ma madam fo. O dem ba cha wate. How? Mestro me dia me pa ne se wadam fo no be kasa. Na at least wo ma me nso me feel se me yo ba warefo a me kunu do me. Na nye se me be fie kwa na me yem hyehye me hu ana me yem ahye me. So o ye die ye o ye ma me busa se mi rade asem kra nya me amoa ahwa mpa no me koda so adona be wo me ato atwere. O ye die ya me mo abaso. O ye die ya me mo abaso. Da be na abo ma baso. Ni problem dia boy. Me dwene me pa. Sabi o kira obi fa me nkosi ba bi na
koshini be ma kwasi ampanyini na ati ona oba na ye adwuma na ehwe na o jita a lot me na say am ma me adwuma shon tu dia sesama me kekei ka de nka ma mu me biem me da se bonya me mpa say me so madwuma ne beba why madwuma ne ba na se me be masem ne ba so fini yes bra hey why ma Baya boko me ko to chebe na pese ni. Achota na ye some de be pon. Ase me chisan kaka. oh what Adam guy no. Ani mi di nkomo senka obi me shop ne mamia. Me na me ade me wa wi a. Anka no ani se master team edum. Ai na se ni na wo ye no. Enche se obeye ade na mame. Obeso che se ye wa wi ansa na. Oye shop no. Da me san so si amekotina ho wawiwi kwanyem sisi ama ende me career tambe na me wo wi ahwe nkole yansa na masai akwa adwuma na esa akwa adwuma meni ebe free mu kwa ti na ga mpesa me sa start adwuma bi so na wawi de employee ho na kwa mu bi anko competition so nti se wo hwe na mo na bebe adwuma mu ne kakra na otiri settle we ni mawa na obeye o settle ma na obi be pon ho na wakwa okay ntu betumi aba be ye odwuma we do time ambe wire na wakwa na why God me say jaraka kana ka mitimi bi shop na se be ware na ya ware ntu ni ba yanti se sana wa adwuma betumi aba adwuma why na se say kwa me working page hey madam me ma wo me ye adwuma na wonsan me chia ti de we se wonyanye kwa na betumi aboabo no no nkaka kakra na de benya store bi na so what do you shop wa bi wa de kwa nsan no wa yo nso ye okay what you say ti me ye working page no ntina bai hey mate juma boss ani Martin, tu achas bem bem, Martin. Mama, baixo me dá. Isso é Adeche kwa miniti ipone mamisu. Mande. Me ya kwanchi gunshira so. Do. Oh, mi. Woni nshira nkasa mame. Wate? Woni nshira nkasa mame yo na me bremetete. Me shole ya maya shrepe ya me na me obi hu me asa me hoto me. Nso na dwa so hantanye fia roho. Jo me ho kire mi o. Me ho kire mi na me kasa kire me be ya wonte. Baby a metie yi. Wa woni o titamsika twitwi de na o de akotwe obika. Na yete ho menya asase kwata prot baby a metie wa asase unim se awa yes new site to society nti no wa asase ne de ne bo nya de menya bi yes 7,000 na mo 20 da ho me ben fa nso me so a aye bo ati bidi nti ba me ba nyina no ba be ka tro ene na nkasa mame na ka tro ne se me de wo ka me no ba ba ye you me no ba ye plan ka tro ne se me de wo ka 5,000 na wa ka me mfama wa da me o so wa Adanfo no wo mpese be na me se sika we su na wo ne ntem ati nti wo sre no wo ka tro na mfama so wo de ma wa na ka bi 20 na ka wa na ka to asase no ena me bisa ne so nkoto asase a ade no nto se a wonya nwo akola nso de wusi so na wonya sika na woni ba
ade ese wo dwen ho ye fie wodi kan to asase no wa fie otuna na ba na ba unum so wo waja pade dada na saa do ye wonya ho twa school fees ibo wuni asase kwota protopo na wo kyem wo ba na wo twa school fees na obetimi ato fie asem we makasa makabon meka say ama minim kran akwa asase kwota proto Ishana mi kuna asase ah so ni kran to kwota proto sa be ma ni ba ye ni to asase bom mo ya friendship asase man me to mi kunu shole asase 7 ai wa to bi wo ni krom wo ye wo bi wo we Kenya ase chese me kasa me bobo abebre Bukrum last one crowd the Bukrum estate ya Bukrum de sekrum ai e go bi asase an wache no koto enso no krampo me sister what the first what to go ko wa ko to bi wo mi krom amame a asase ni na kwa me nsiso ai no se se o ye no oni mi kunu kon yi mi krom o kontin hene fo no kasa da me hu so o kasa o fon so a o pa asase ni ye jo wo tiri yo ne nemrem ye to asase ye ne be ma to asase woni asase woni be me ya to asase ye ikurala bosha ena me ye sa de we boy me be de me nimu em se be ma ndna fa baabi oh inshallah em so wo na fa baabi jo woni ne nkasa mami o woni ne nkasa mama wate na je 5000 ma mfa nko tu asase nka oh meji ama wate ye wudi ukunu de wanya no fuo ama na nka be ma papa se bi na nka se nhyira nya be ma nyonyam fo se sa be ma we nka se nhyira no nya na me asase mi kura na ono wa tototo na wo si ye dai Kenya si die ya wo si kura eno ka na se Kenya si kura ti ni se wa wo si wie na se wa mia no a mi adwo mi nwuram woni ni bampo no oh o si wie no anya party kakaka na wa mia no afa yi anto ano ya mi an katim si and the kritim kura minko the said the manpanyin si be so okakase so okakase so ofie na wo si ama wo ye wudi wo tiri yo nti he na wo fa ye se me baby e he na wo fa ye am fine da bia na wa fa baby wa mare de se no a ye tire dada na ma de wanyo na me ben sira de wa boka me am de wa to vacation school mu awie wo ye yo fashion design na wo je adwo he nkwala gu na ase wa boka me hu sika no po me nim atwa sika no ya me nim bi ode ye so de he be ma what the sponsor be ma what the sponsor be ma in pebre no o sori aduane o to no premiensa o sori aduane o kwa nu o ya premiensa ade ni kunu ka wo twa na mu no pakisi o be ma ka twika ka wo gina wo ye sia o kroma nka se girigiri ye wa bench na na ka so ama ya wei o kwa adwuma o fa drop ni na wo di akwa adwuma na be ma no de o twa 7 de na mu de ewema wo de ewema ne ka wono akora atokora anu kora mpo no kwa adwuma ya de man faye me bana mama boka wa mama se me be bi sa me wo no ti se me ne da so ina ni obon checheku se nya ko be na doma na nka owo oba mpo na oba nya ba bi se na nka mama no wudi yo me se me be start ya me hu fi se ma de ne de ade pa be fi se de me meji ne pa because be ma na ko wale obi de sia akobo no ho ka wo nti sa na wo oba no so wo ma okurbo ho ka ba mbe de o ma boka me hu fi wo sia me bi o na se ma me hu fi potopoto me gu na nim ase ma nya bote me gu na nim ase ma nya bote na nshira de ni kunu na sia me be gu na nim ase me so bi sia me a nti madam ma me no na mo nyo no a me fa mo nto ni sam ho to me ni kunu me wa na mo basa nke be ma se ma ni nya me ko nshira wa ni o ina kwa ni me nya be ma bi ti se nshira ku me ma ne pa adwuma se obewem kura na asase nyi nshira na di sika ato abe ma na kura sika wo surely asam me mo mpa adwuma na wale ya na wale ya be mo mpa adwuma
we are Juma Sadia. We are Juma into a bad be or bad and a bear man, madame bear man, and me fee. So say my dear. Edi asem na wa frem abetena sia wo ti utiri mu kire me di asem Baby am su adwuma uza na maame no obi wo no ma adwuma su mu die ya na sometimes no ebi niam bi wo ha eshi na me show mbesi matari mame na unse ukofie so na akosi na tari a be ma no ho wata sasa be ma no singlet o unsi mame be ma be ni kunu Juma sia de nya oba akoya juma Gideon When you call your friends, so what your phone to them? Na sa akati ho anu no Je number no me kupali fako mas papa wo da so di nachi mi di ho achi wo ha no wo ha ma gene mi mfi no na da bia chairman kupali woni no hwe fako afra ni pa no wo fresh an number ni no wo san fe no mi se kate no kura na fako to wo ma me me mpene nkomo kura tie mi di mi nkomo papa bi no wo de kantan cross ade papa kupali we na shoma ebeli Gideon ebeli bi wa memfa wate Yo ma. Ni pa fra memfa. Me se ebeli emfa hwan yo hwan memfa shada no wana me de ayi ni mame papa wo da so di nachi mi di nachi akon na me ne na twempra ha no ha me sika na me gigi bi adi nso me hwa kwan mo kwan ho na me de ma bɔ ne kwagido obi ato ba bi a wo ha ma dwene sa abɔ ne kwagido me mo ne sen tina se na mbe sakao me se na we ka ne sen papa yi asa o hede we am me ho keka me be fie ho me si bra ne niema me ye bibia ma no o de be hwe so a o ho ye mi fio yi sa ho fe de obia wo se me de bia no ka bi che o ho so de efe wa ka na wodi ka na ho ye me fe ne no nko a me nya number me number so de me de cheche na ade number na ma la se me nim because obi ni me bia mo. Odi se woni masam kra wo de ba. Nti wode number na ma no fine case. Ade ne nansa. E kwa adwuma ma ye madam suma me se waja ade wo fie. Na me so na me se me kɔ hɔ nti ni me nim. So me nkɔ na me kɔ hwɛ ni radio nim na just ka wo hɔ na wo fantua enwifo ne ka. Me du wono ma papa no tu wa nkɔ adwuma na wo fie me du wo se. Jackie waba na me so me se sister na suma me se yiska wo radio nim ma me na me fa nkɔ. Where papa yi to bunko to dwe wo ye me fe what toma koma so ai touch me hu kra me eje wode kotoro banchi abonwum wode abonwum wode kotoro banchi ababonwum man ana wose de en ngobe ana ho so wo ye de wo kan de asem me de na me kan antoto ho Jackie me be de ya wo ntie ni bo ka mu mienu nko a wo fie wo se ko first cabre no akoto papa yi wo ho wa pepa wa no wa ba adwumam wo wi apepa wa no sa na me pa ache wi ye no apepa wa no no wa ba adwumam madam pa ache ni o yo ho se de hwinzi ye no wo mama wusika nko ade a be for the start no ma ne ma wusika ansa me hwew me kra me yiwe firi me hwew no ba to adwuma that's ramete mi sulo ne gine ne bia no abom bia sulo wan abom wan dia na na su ebobodua ana dia dua bobi ani wo dua bobi ani wo me boy no boy ben why is he confused why na da bi o so da wase ni tiri ho osu wa sha asomade osu ayede wo no Jackie wo ya se nkomo hwehwam yi nti me fa eja oba no dai sese ade asesa wo ye ne se sese on se yi no ya miensa Yesu ti asinti ade na ya miensa eja oba ene ho nkonko eja no kra ne tintin eja nie oba nie na ho nkonko ne ketwa amen so on em pesa michi nti se konfion de se wono de nkonko na mboa eja no ankasa na ebe yi enti oba no so beba na de konfion ye yi nkonko ataato de mehwehwe no we sika beba ma wo hwe na sika memu ango ho nkojeja ho nkopeja na bia sika beba mu ndi a wo de ka to so se muwa no sika ne ba de a wo hwe na sika na eba na emu soso a afie na wo bie ba bia nkama wa mi se wo se wo bie anko akwa kwa sasai so wa mi ya na kwa bie
sikane ba no de we sikane nyama ene wako sikane nyama ene wako ba se e ba de ana ajei amba na makoa wa fa sikane ama wa makoa wode mawa na matini that's ramete jijini na bi nsuya so na wonhwe madam se di osi dress adwuma kesi a wa bi ente se papa no woni sikanka o madam no hwa na se me madam fo ne maame se mo ana mo ka masem se recycle bin bi ko na bi wono de wanko wote wo na just a cycle no we ba no wadi kan kwase wadanfo ba ko ne pe na wa ampene no or recycle no se no anko yi nti wo de ne ye yi a foforo ba no wankunkun wanim se ma ne mfa bi nkan ho na me sika no so bete wo ya se ye gigigigi ya na yire bete nti de obeka bi ore be ma wo ya wo se ma ba yire amane ye na wo san blackmail no ka no attach so on ya mechi na obi opamade ye de wo hu machine se gu ho overlocking machine ni ho ahwan nyina ka ho ni ti machine nyina ka ho was smart say na ze enwinya wo se wo kokoto bere enwi wo se madam mama Adanfo bi kura wo botire ne ba botire ti madam am kro no so on ya mechi wo kro madam wo hu na chi ni bro ya wo yire to pa me wo de me wo de na ka ho kese ye ho na de edi ho aba na hwea te se me de na abeka ho me kwa ka me ba mana che mbe bi na nka makobo miti ne wo am so wo ho ka se wo ko hwehwe yi sister na ya oboti no wa ya ma nti em so wa na ba tena se ya twen ne kaka le bi man ko mokichi bi na mpese mi no di sir nkomo no tena se enye yi so ka fa mami eye mi nua Jackie asa oye ye ni me bi wo adwuma me nye fe ne ma benza asa me nko ana menim wo didi madam na tema na se wone mo ko di asem na esi ho ma da bi ayi ye madam kunu na asa dan Jackie di tu menim se osu open na asa na se mi hu ma na mo tu yi Jackie di tu wanim se madam kunu ni se wo asa nko mo didi mu na obo mama Madam for Newty, the more in some to an evening. Echo Sibian soon, I'm soon. When him say what they went to me, Bɔne biara. Na so what time for Nidia meaning no. Intika no quadian and coming through. Na so what time for no, they are no. No, I am so come and sure Adanfo. Young Bɔne cross over a fitting a cry. Come and see it. Young Kubel, me concourse, I go jam me soon. Come and sure Adanfo. Young Bɔne cross over a fitting a cry. Come and see it. Madame Husso, Mahami, who me find the same Adanfo. Because of some Namentano. You might come and win in a mano. On the croy, son, and me time for. Find the same Adanfo. Because of some Namentano. You might come and win in a mano. So I got an idea, so say my dear. Me find the same Adanfo. Because of some Namentano. You might come and win.